Kanal po imenu Gospodin Gary na Twitchu streamuje igru Pokemon. Skoro svaki njegov video je o Pokemonima. U jednom streamu dok je igrao igricu, iza njega su se zatvorila vrata. Otišao je da provjeri šta se dešava, ali kad je izašao opet su se vrata zatvorila. Pitao je gledaoce da mu objasne šta se dešava, međutim niko nije znao. Dude, my foot is... It's always something with me. My foot is killing me right now. Granted, I did drop my phone on it, and my phone... Did anybody else fucking see that? Yeah, let me go fucking see this right now. Give me a second. YouTuber Rubzi, koji streamuje na Twitchu, je doživio nešto neobično. To je kanal koji prenosi uživo igre kao što su Call of Duty i slično. U njegovom streamu se desilo nekoliko paranormalnih aktivnosti kao što su otvaranje vrata, paljenje i gašenje svjetala i stvari koje se pomjeraju same od sebe. But yeah, that was a tragic story of my my bringing down of my dearest Lydia. Oh my! The fuck was that? What the fuck? I'm like on the low key watching the door right now. Same. Like I'm watching. It's not like we needed, guys. It's not like we needed any sleep or anything. Oh my god! What the fuck? Fuck this. Fuck this. It's Food prenosi igrice uživo na Twitchu i na YouTube. Na jednom od njegovih streamova mu se desilo nešto čudno i jezivo. LED svjetla su se palila i gasla iza njega sama, a zatim pala na pod. Can you notice the LEDs changing in the back? I think that's a cool thing to this room. That's my... Is that a ghost? No. No. Ghost Hunters California je kanal koji prenosi uživo dvojicu ljudi kako istražuju paranormalne aktivnosti i duhove. U jednom streamu gledaoci su rekli da čuju neko disanje iza kamere. Zatim se svjetlo kamere ugaslo iz nepoznatog razloga, a baterija na kameri je bila puna. What's that? You hear that? What you say? I just heard like a mocking. The one just right now. You didn't hear it? Never mind. Hear that? Oh shit. My camera went off. My camera light went off. Who turned off my camera light? Beers, are you here in the car with us? Can you speak to us? Na kraju imamo kanal po imenu Thor13. Nakon što je završio sa igricom na streamu je govorio kako je uživao u igranju, a iza njega je pala plišana igračka. We finished two chapters. Well guys, if you have... What the This shit just fell. So,